Bihoren Singh Bepen Dipu Theswajor Art of Living a Hemalong COVID Care Center in Pusi, Karbi Anglong Aradaphan Panongpi. Tim Karbi Anglong Lapen NHAI atum tilang si Folen atawar kasalang bomadim kilangdang. Nahorjan along le alam kia putak es inglong phuatum pen pherang kia mai kangni. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Sami Rani Timungpi Nona Joikha Bir Tangton Pen. MP Horen Singh Bela Pen Karbi Anglong Autonomous Council a Deputy Chairman Rites in Yatum Wosik ni Pai Krihiniani Dipu Theswajor Art of Living a Hemalong Radaphan Panong si Art of Living COVID Care Center in Pupipon. Karbi Anglong Dipu Lamdinga Tower Theswajor along Kedo Art of Living Pen Ok Pran Bangarjon Lapen Kamatha Mesenang Jipu Kemang Chotkalisi Non COVID a kisu abang phubang phiatuma phan ning keme kerap japhan isi tower keme paklang ponthu. Art of Living Yoga Guru Vishnu Pen Kapachinia Teng Yoga Guru Sarpo Sri Ravi Shankar Kapin Kharateng COVID kiso kelong abang phu abang phiatum se kachilang japhan Theswajor Art of Living a Hemalong Candid Thomke Pathik Pondo. COVID kiso toma phan kapanong laswa candidate Karbi Anglong District Deputy Commissioner Sandra Dua Singha kachetong duna hotsi MP Horen Singh Be Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites in Hatumsi candidate Kedo Hiniang Deng Ingpusi Radaphan Panong Pipon Kangpu Amay along Art of Living Ahin Pen Deputy Commissioner Phan Oxygen Concentrator Pazirpon Mayalong Asia Society Barim Hun Militeron P Mohan Taro, Mary Monzer Ingtipi, Modhuram Lekhe, Longbir Ingti, Lapen Art of Living along Kachirap Abang Pu Abang Piatum Chetong Dun. Dak Bang Koi Susi si COVID Care Center Art of Living Dak Vishnu Jipen Patil Pipon si Dak COVID Akisu Kelong Atom Han si Kachelang Yong si Hospital Long Ke Dorde Dukok Bed Ke Dorde Du Palenge Dorde Du Pulote Dak Aso Pharmacy Art of Living in Pendam Initiative and si Dak Pini Tum Kupon Lo Dak Bed Bisona Kado Wedolo Paleng Dolo Lanchota Kalilang London Pen Guruji Sri Ravi Shankar Gurudev Pen si Hal London Pen Oxygen Concentrator Atame Dangang Puta Elo Simu Kisu Kecelang Tung Yang si Dagang Pulote Oxygen a problem Velo Dak Maxi Oxygen Long Lo Pathema COVID Kisu ke Oxygen Hello First aid ke Oxygen level si padaun dat iti mana langsal in foralong si ka attack la solmo si oxygen level yung si below 80 lo pulote not 80 below 90 lo pulote a problem dolo che thege bang problem dolo la si sona situation hor bang ke oxygen pidunde pulote ke pareng i phan sungor si pinijar not the Art of Living the Vishnu ji pu Honorary Ma'am Dolo, DC Sab Dolo, Deputy Speaker Tesing hi ke hail pen pu electric samhotum Dolo, tim samhotum dong kado we tum wang pen si dak bini pen amang ke badule ke su mane long nang ne same ke su chulong lok te kachelang ji bang sawar sai dak Art of Living long pen bini kupon tang lo. I am working as a Assistant Commissioner of State Tax, Dipu. So here we have seen this is the house. This is the house of the Art of Living. Okay. So why we have gathered here today is that Art of Living has taken the step towards a broader respect for our community, serving in emergency cases like the COVID, the ongoing crisis of COVID. So the Art of Living, they have voluntarily taken this step that they will convert their old house of Art of Living where there used to be courses of art of living. Different courses used to be held in this house. So they will convert the whole thing for the betterment of the society. Karbi Anglong ang kangalong ijaha katum tower ariria matsi non forle na tower kiwang jala prung dut pen alika palong dunji pura fisheries ki hut pen danglok thengpiak lim ki edun chonpro chonjam anpinlo
the National Highway Authority of India tumpen Karbi Anglong Autonomous Council aphan tong sekot alam nang palisi fisheries ki hut aret along ke towar selam henopusi patinilom laso tengpen em Amar Singh tiso adim along humri damsi fisheries ki hut atom phan kapachi or thujia phan lamtoy pitika Karbi Anglong along komat abidi tong kipilone foreign atowar ki wanji ariria long non malom fisheries pendang lok thengpia claim ke e ton pro ton jamlo sita laso along compensation long don dilopusi National Highway Authority of India lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen pangdak ponlo foot adaksi ki e penyong se la compensation longi pu bang lata longli ek foot adake hola daga bangke ladak sarkar pen pathik do la 1 foot 2 foot adak lo tang la ke nursery busi thik ponrong bola ma ke kom nai ta a distance bangke 6 feet adangsi nirtum mane la jointly assessment and policy jirata selam la pu e pon klai lo ta la ke nursery hisab si long pon palam Jongsi fisheries ki hut atum ington telang pulote kapre ka hinsi foreign atowar ke ponturong ji angring thepik alopusi yem Amar Singh tisope ningjepo athe langbi mate fisheries athake towar selam heno lasi compensation kilong dunji along le ahem phuatum tame lahai ke claim dun tap de jiapan yem Amar Singh tisope tuning report palam bang la polo towar bang aprang ke survey tang dolo ye longli mane land a string abangke ye la so towar jong se ponlo pulo tangte labang so atowar selam pona atowar sitame arjiding kluyan heno pon pelo lapen atowar pusame mi ponsen popuse bang aprang la longli he kopaan se string do ma yatma la ke kado go bang Google Map long ta ki thik tang lo lapen National Highway Engineer kado we soil testing kado we ta kuri tang la si nona bangke ekdom towar risi ekdom kadok we longle pahinu edma lang pachiti plak pluklo pulotna la bangke towar bangke hinu daprang po ako dorkar pulo tangte National Highway Authority of India tum sitame along le he along aprek same alignment and tunang kok po aka preka krong se alignment and tunang kok po anta alam ta dolo alam mangke la si pinita nilitum la si jointly la dakke wang ke survey tang towar ke ponji adim ana bangke longle hut pon etsi la lang pa bi plak pluk lo alam bangke lang bi selamet lo la si la hai ke compensation kadok weta long le lo la bangke la aprang ben ke do tang adim bangke la ke long pon thupo sir compensation ke long ke kusung ga long le 2021 puta kalile he map long do Google Map pen ke survey tang pen Google Map ke survey tang long aprang fishery ke do ana tum ke long pon non ki hut mi atung long le lo la pen ako non long le hem phu tum yong si ako la son long le ki hut thu pen lang pa bi plik plak lang yong si akimia ju hai akimia jo jong si claim pon bom pulo tangte la bangke along le compensation along le lo la pen ko mama ki huda tum phan sitame nele tum FIR sitame la ke pipon po la si itum Karbi Anglong arada bangke towara bang Rabjin pe nampatang pinang po pusi nele tum kadok beta National Highway Authority along sitame CM sar hukum pen nilitum kadok beta mane claim rapid namra Pini National Highway Authority of India lapen Karbi Anglong Autonomous Council adilung atum kita mahut MLA Darsing Ronghang Deputy Speaker Rites Inghi MEC Ram Singh Timuk lapen ARO SK lapen Mondorato Chetongdun Nahorjan along le alam ki bosik ni phai kresiar ni social media chatai along klang de taphi Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue IM Amar Singh tisopen pherangke amai long pen kapang dak pon ke fake documents mate ahok ya lopusi bang dak pondo Bonta EMT sopen ahok he alo pupang dak te taphi pini bosik ni phai kre hiniar ni KSA amai phu thang sing timung pen pherangke amai pen Karbi Anglong Autonomous Council phan Nahorjan along Isibet adak number Isibet amoja along le kosonsi kedokok lo pukar jupado Karbi Anglong Autonomous Council atum chini dun de pin pen chiri pharo isia long le ike lam sokali lasini trok siang bong ke chok sia bang phan Karbi Anglong Autonomous Council atum nep serak nanji pen prabjin pen ke chok sia bang phan rat angno paklang thek nanji pusi KSA sai hamalong pherang ke amaya hut ningje wait alam lakira puhenlo hala bangso chiri pharo isi along le Karbi Anglong Autonomous Council kan dipipon lake lengri au son of semtem au lo memo number Karbi Anglong Autonomous Council reference allotment 213 part 11
lapen ningkan suri na ingkoi dak number 10 lapen moja ke Jamunapar block 1 non moja ka Jamunapar lo lasi same dak number 10 isibera dak number long si bahini men doko isibera dak number long si lengri au kanta chiri pharo si pidalo Angelina Yanthan kanta chiri pharo si pidalo isibera dak long si isibet moja long si lasi mangku me lagi lasi jong si lengri au documents tong kicok cema ma Angelina Yanthan documents tong kicok cema kalau bang sinon mangke fake documents ko Karbi Autonomous Council department si langkon po lasi Autonomous Council pela bangso alam putak kini dun de bilang ni Land and Revenue iam pulo alang litun kini dun de pong dake klang daglo dake komane ARO komane mondol dake la bangso fake document kasilam si naga tuhan ciri pharu si kacho jok kabor ilo lasi non nilitun Karbi lojale songpen nilitun ka demand jikilalo prap jin pen la bangso akicok ci kem vegapan ni drok siang bong nepsi ratang lu paklang tegang ji je la bangso alam kem ve kumalo la bangso sai kem ve kumalo paklang tegang ji department kan kacira doko fake document kaciram dokpi kucini lasi non prap jin pen hala fake document kaciram to bhan la duplicate pata non son duplicate agreement hai kaciram do lasi duplicate pata kaciram to bhan non amat Karbi Autonomous Council pen nevekang ji lasla bangso chiri pharo si along le komas ko jorma koson ko jorma koson si dak nomor isibe dong le pahengi men do koma la nitrok siamong talipen komas ki chok chima la phan mane settlement department no ARO mondol mate Karbi Autonomous Council authority atum hatame nevekang ji bitu Karbi do chole song kahin pen pinabasu media lo pangda non malam sopor phan bir tamu inton iksna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিন জানাং না এগাৰ কয় বং মানাই বাংসৰাক থানে পকচকৰ অং Pipolote. Igar ko ni pokchokor elo timen doy nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la pubunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada katok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non. Anso se kachini jiapan abiar kipia number along humrik tami dihena mopit puthot biar talong wangthulo Nilip constituency kapalo toko langso dhonsing ing tiarong amikar maison ing tilapen kalitang mekri hanse piasopi ruplin ing tipi ason han ki ekar chepen mithang hemalong kinangsot ahormu ka chipador ia berta perang ki pitor teron pen berta nang pale Ruplin ing tipi han ki ekar jahin ke claim kidam ka chipado ka jok alang litum hemisia phanta warsai do ilo lapen toko langso borjan pung adong lapen tebok tere ara rafan anta han pador pluplo Alang lipen ka thana tengke han katiki asai ke claim na hokta kilang dun lapen ka chali dun awi pin pen setame munthi pon bom pen inut pen setame claim pon upusi chethan lapen la so la hai ke claim kedam bang ke nil nani nana training endin mala pugali nili nau same training same enante me thang la pu bhek ban same ning hang o la son ki ekarchi la son leadership la hai hormu la hai bang ning arong o mane ini la son ketiki hai bang ke la si la son klempon bom la pu pati ponchat lo ke la hello jo kang koroi bari la so kang koroi katiki pon la ke nili bahera mane kapre angsong pen kachirap duma la ave la hemisi si la son klempon la he hemisi chirap chetu si klempon lo la pen
amu hai same huthi kut along pen wan si amu e pon lo hybrid amu si e pon lo nason lo la thie same pa the o la bang so kang kroi la pen la daga ke e pon pajat ni le ke asu ta do ke the ta do la bang la non ni li do dim bang ka ke the atum bang lo pen asu same hu pu ni li pina thu si de lo la pen la bang so kang kroi ke e pon abang la ke thang kri phor ni si ke e pon nona porkati ki pen kang koroi happy hantharwo thiji biri klapen thoite he hui ahan doputa alang ni pen chethan pon lapen han katiki along chemical fertilizer pipe pin pensi claim pon loputa pachini han kapakhai jiaphan chainonga hi lapen bia hi he hui si kn puta pachini ponthu ke jotsi alang ni pen ka chethan ponthu ke methang kabor I pensi han katiki asai claim pon bomlo setame azat ahan ta ningkreng barla pora hu setame longpon jiputa alang ni pen than pachini ponthu por pensi ni di claim pon bom la si nona bang ke abdang pathi ponchet soni jal he la si pinang ana dang thilo pinang bang ke pen kolla barikha mate non ka thang ok hut legi claim chot kali lage ni ke ningkreng hu sami claim pon nil tum he misila son cherap chiri po banda gobi phukubi la sami claim pon la si la non pineng barikha ahul legi claim pon chot kali la pen la kang koroi bang ke pineng bang ke adang pathi pon hoi lo siri si bang ke ave he sami pinang an thi pon pathi pon lo la pen ba bipari tum sami la son la dak bang sin nang nam bo majar lo dak pen sia mithang tum la si pon bom la pen rong tum sami la dak pen sinang chonam bom mane press lo kilik pen si alang tum hem chul pon long pola son si pon long se lo la pen aning rong se lo bang akhai tum sami nam pon bang do mane organic cholong lok lo mati di dak doi thang ta wi la si aning kang sam agi ha kang la pusi pon re lo hadak bojar hithi kula long nam dam lo pulute dwai hanang si la sonjal helang tum sami nang pukang ning rong lam lo hai bang ke silas la anvel lo tapi nili tum ke klem pon la ke kol kang kroider kali hipi birik la pen ke bhindi la hai sami klem pon la he kol la kang kroider pugali kenang sot ahormu petrol diesel choton chodanga gas pencheng lok penang anason ador sining kalwa puthak nijang karbiang long kheroni along congress atum pen kachisong asai padopon Nikhil Bharat Congress Committee atum ke phapon lapen nijang karbiang long Congress Committee lapen nijang karbiang long youth Congress atum cherap tun pen kenang sot hormu hortar ador ke bata puthak BJP sarkar atum ke chokche jongponsi kachisong asai dengpon Kheroni European ke cho ahitia long kapitopon kachisong asai along Chief Minister Himanta Biswa Sharma phan praptin pen hormu hortar ador pasu nangji pusi kehang pado sak Narendra Modi বিজেপি সরকারে আছে দিন খপুন দেখায় যি ধরনের পেট্রোল মূল্য দাম আকাশলঙ্গীর বৃদ্ধি হয়েছে তেখেতলোকে সেইটো কৈছিলে আগতে যে আমার বিজেপি সরকার আহিলে পেট্রোল আর ডিজেল আর গ্যাসের দাম কমাম বুলি কৈছে কিন্তু ইয়ার পৰা এতিয়া দুগুণেই পেট্রোল আর ডিজেল আর গ্যাস সম্পূর্ণ দামটো বাঢ়ি আছে গতিকে সেই কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে গতিকে সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে আমি আজি কৰিছোঁ গতিকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক সেইটো প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছে গতিকে আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ সেই পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ কাৰণে সেইবাবে আমি ইয়াক আজি ধাৰণা বহিছোঁ কাক কৰাৰ বাবে সেইটো আমি আপত্তি দেখাইছোঁ Dokmuka Police Station kapalo NS36 kachelenga towar pithong nokbe college adungalong wosik ni phai krehiniani ada por phai sirkep apor malom bite pen kar arhir ingtang rak pen kachidonga jok bite ke bekabang adimalong amat apran kidama berta nangle Dokmuka thongnok be college adung bite pen kar kachitong pen apran kidam kor county constituency kapalo phong birik lunse timunga rongasor modon sing rongphar arta ningkan plike pusi pangthek kalitang modon sing rongphar asomar banghini lapen achora tuma phan pamote kanglo Birta kiribdun longa tengke dipupen nagawa natkedam kapachat hektik akar dokmoka natkedam bom ihum abai taphan kapatonga jok adima longamat bait kebe kabang apran damjulo Kara number lake AS01EH8941 lapen karkate warabang Guwahati asor pusi pangthek Dokmoka police atum tong se kotpen adima long anpali dunsi postmortem aphan DMC along ponlo Karkate warlapen karke nonamat Dokmoka police station alongsi bipon koklo pusi birta redun long Pinia biota pangkela panse kangton iklo domitame kurang tu